Nesa sya Vilingi wa Mauvoo. Ni syaunga masa umwena nusu wawiyo musiaisa na nina wikwati obonde vala watinda nesa tiwa karatua matuko 18 mwaini wake nda mwaka na ingilili na miongo eli na ile na ende ni udhocha na moko eli ndine wa usakwani 2022 ngavikie kumanithia maondo ala methi wa maikitika mthenani wa umondi tukombanisi ya Mauvoo makoneti asilima makwani koti wa appeal ana kwithwa kiditu chawi ya ovamwe na mawoni maenende yulu wa musumbi mwe ula tuvikie kukwata muthenani wayo inde katambe ukwata latumanengete uito utukuni wa umundi alatukumbanisye ni vamwe na asili ya 5 makoti wa vilu kwithwa kiditu ni masavu meva musumbi upika kukwata serikali yake nusungiwa Gavana Musakwe wa Mombasa kwithwa kiditu cha wia uni. Yo enendi mena mawoni meva yulu wa musumbi mweu. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisiano tuatianie kuisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Utumani mukuvino utumia kwa namba ya ili 395 uyetoa withiwana kwa Veronica SYOMBUA na Sharon Ndinda aidha aitwa lula Mauvoo kwanzia ya meko. Nina wikwatio nitukutambane mwe ngina muthia wa Mauvoo maito. Masa mavudho hitina wa musumbi William Ruto kwa dhana kumya miamulo maunduni mekivothokanyo amina kuvika mawikaloni ma musumbi kwi iyo ni umisie mwamulo wa asili anahama makwani makoti wa makwani alahama atungwa iko kana apili ala musumbi winukie Uhuru Kenyatta waimie kuolota mambisie wia asili ya mamakwani ni vamwena Weldon Koril, Agrel Muchelule, George Odunga na Joel Mwaura valaingi uolotile asilieli makoti wa mawidhi ululuko maideka Evans Makori na Judith Omange. Lina Musangi ni wakutuvinguia Mauvoo maito. Musumbi William Ruto ni watongo seseso ya kuidhu kithitu kwa majaji dhanza tuele atoizwa State House kwesuo. Of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution. Uwe ukaitina wa musumbi kumaolota majaji andi ni wa uneni wake ndatika mbodho itina wa kuidhu kithitu kiwanzani kia kasarani kwiyo tawe musumbi wa katano wa ndino ya Kenya. I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. Majaji ni vamwena Weldon Korir, Muchelule Agrey, George Odunga na Joel Ngugi makoti wa appeal. Majaji angeli ni vamwena Makori Evans wa koti wa mawidhi ululuko kana Environment Court na Elizabeth Omange wa koti wa itheka kana Land Court. Kulilikana kana majaji ikati wa miongoni alama olote ni muvia wa Judicial Service Commission itina wakuthiano mwakane wangilile na 19 na vala musumbi na thiumu ya wea Uhuru Kenyatta wa moloti ya majaji miongoni 38 au matienza dhanza tu vala wanenga ni itumisia kwethwa maina mituo taya kuendesa kana integrity issues. To impartially do justice in accordance with this constitution as by law established and the laws and customs of the Republic without any fear. Onena itina wa iseso musumbi Ruto ni wakathi ya majaji kuelesa kanata musumbi no kutwika uvonge uumbau nikenda udhu kumewea waundu vailite na kwa mituki. I am aware that there is need for us to support the judiciary, and in supporting the judiciary we can not only dispense justice, make justice less complicated, more accessible. It is important that our judiciary operates
at a maximum level. I am looking forward, as I committed myself yesterday, to supporting the judiciary so that the judiciary can discharge its mandate. It is important that we have an efficient, independent judiciary. Ingini wawetakana yu edho vonge uwa usilukato makwani kwa metuketi na wakuongelelo majaji adha nzetu na mona makwani maulosaniyo vamwe na alama koneti utandithia ya Kenya ikavikia kusonga na mbeo kuli asili ama kwa temba utongoi wake. Musumbe ingine wasakana serikali yake kanenga ndaya na mwanya wako thukuma kila muvendino ya Kenya kueleza kana vakethea wanaonenania nikenda kweli othukumiwa kilangale kwa kuthingilila kana vai mundu yulu wa mea. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Musumbi wa gatano wa nthi ya Kenya William Ruto ni wambisi wia wake na vala wia ula munene wina uo oyu ni kunyuva serikali yake. ZKI weta amwe masitwa ala mendhini wa nyumba ya nthini amwe ni ala maonanisie wendo wo na ukumba uyela serikali ya Jubilee ya tilikanile ona uyovo kivalua kivo cha kunyuva andua miongweli na eli na nthini wa nyumba yake na vala kwithwa ena kivalua cha kuanania mivae na isio. Yumwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nutumbanise livoti ya ni masavu meva Musumbi William Ruto utona kwika kuvikia na kusakua serikali yake. William Samoei Ruto Chati cha kuidho kithito na kunengela nilo kilauni kwa President Dr. William Ruto na munino wa Rigathi Gachagua kwi iyo kinai wananyo wa mwambi otongo imbia wa serikali ya Kenya Kwanza atio Musumbi na munino wa maithukuma meoka nongina makolota maminister makumatethese na kuthukumithia manifesto yo. Ulumu wa serikali ya Ruto nambi chumwani kivetu mbungeni akati itina wa Moses Wetangula na Gladys Boshulei kunyuwata speaker na muninu wake na Mojafa Hamason Kingi na Kathuli Murungi manyuwa o miana nitayi mbungeni ya Senate ingi vena mwana wa minister wina ukumu zamani ya maminister wa mutongo wa ANC Musalia Mudavadi na ula yuwetelwe kwiki wa vina ni unyuviwa maminister euma serikali ya Dr. William Ruto. Katiba keuka mwaka wa 2010 kanengete president utoni wako nyuviwa minister katika tuwa 14 na maika vituke miongweli na eli amwe mama minister hanyanya mawakuvi na president William Ruto. Alamana hii serikali ni ya president Matthew Mwewea Uhuru Kenyatta na meo isavu ni mwandu Farida Karone wa muvia wa Itheka Charles Gater ulona imuviano wa mwaki na Lato yani Energy na ke Simon Chelugui muviani wa uthukumi. Tumpongeze kwa makofi. Maminister euma President William Ruto meidhwa na kivalua cha kuthukumithia mawathu make honde kampeni nisio sumbi mawathu alone vitie kumathukumithia kwiyo unenini wake wa mbe ta Musumbi wa gatano. Anyanya mavaguve Maruto hoyu ayumbe asakwe halame ukunywa na miana ni vamwe na muyumbe Ndidi Nyoro wa Kiharu, Mwandu Alice Wahome wa Kandara na Eden Duale wa Garissa Town. Bungeni ya Senate no Senator Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ulo kukonanywa na mwana aonde manoktie kaumovyo kulumililia utetu wa President Ruto kampeni nembetu wanakuvikia maasi mianayo ya utongo imbungeni isiali. Aden Duale hei mesa ni nene ya unenanyo waki uthukumi katika toa President William Ruto na President wa nthia Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ula wa imunini wa speaker na senator wa Tharaka Nithi mbungeni betu ya Senate Professor Kithure Kindiki eo isavu nithi Kindiki itina wakulia kunyuvwa tamunini wa Musumbi niwe unaye musiaisi munene wa kura sio Sumbi sa Dr. William Ruto na itina wakili munene ikuwa nini ya kulia na usindu wa Ruto Supreme Court unena nyani uwa maminister vena ula unaye muyumbi wa Gatundu ya Thio Moses Kuria ingi veo ulo na speaker wa mbunge akati kwa ilungu ya miaka 10 Justin Muturi na ulo na governor wa county ya Kwale Salim Mvurya ondumwe na ulo no kitia kivila cha governor county ya Meru na tikiti wa UDA Mithika Linturi. Na huyu Mithika Linturi hakuna haja ya kutetea kwa William Ruto. Tulikubaliana na yeye
ya kwamba mimi nikichaguliwa rais, mimi nitagawana na yeye hiyo kiti ya rais. Atakuwa na kasehemu. Ilembeta ukamba uminista usiaiwe ni ulonai gavana wa kaunti ya Masaku Daktari Alfred Mutua na nyanya kauta Maruto alama semba moi Vilan kuthakanyo mataneania. Katiwa ni ulono wakitiao gavana wa Masaku mwene kiwilo wa UDA Johnston Muthama na Jonathan Mweke ulono wakitiao gavana kuya Kitui. Savali ni Veona Munyanyo wa Ruto ivinda yasa Dr. Victor Kioko Munyaka na ulanzi kayosi yake siya kutetea ujumbe wa Machakos Town itaneania. Ruto ni wandete akamba. Nanye ni na example nake nondo nini kaleta na Ruto matuko maingi onanduma Masaku mambeti kebelani. Nondo akwana na ungameta na William Ruto. Watho wa Ruto kavindani ka kampeni unaye katoa miana yonde miongweli na ili akanengana miana ya nene ki mivain zamani ya kiama minister. Wonanyo wakanavena mwaitumbe wa 10 halamu vandiwa kuosa miana ingiyo President Ruto nuadhanie kuthukuma ene ndionde kwa uyananu hate kuvadhula andu na malembe talama tane mukwata mbau. Savali ni yake kivila chosumbe maminista masilikali imbia ni vatone kama katangaso wakatano wa chuma chukite utemu viku. I will work with all Kenyans irrespective of who they voted for. Utangazo uwetelwe hamwe ala mambi ya kuonekana kudhaa yatu miandhani kwa dhaganyo silikali ni akati ni vamwe na minister watene wa mwaki na lato silikali na Jubilee Davis Chilchil ulonaye mwandiki muangami muviano wa maundumandhi sianza Hababu na Mwamba na Dr. Abraham Koril Singohei wakili na mweneno wa mea ofisiti muvitu wa mwenino wa president alakuyo makusi ya Ruto alikiasa hii mwamulwa kwa video kwa asili thandatuma makwani ala maleilwe ni President Kenyatta bewa miaka ile mivitu. Ilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi janito wa Benjamin na Mwaka. Gavana Musakwe wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ni wakadhi ya itambia ya Musumbi William Ruto ya kumya mwamulo wa kutongewa kwa udhukumi wa Kenya Ports Authority ndini wa port ya Mombasa kuma Naivasha. Nasir anena netoi ila evikite kiwanzani cha mamangina valacha dichake cha kuidhua kiritu kikatwewa muthenani waoni aiweta kanane uyumbanitie kudhukuma mwamba na Musumbi wa Kenya Angelina Muse na Mauvoo. Nasir anena ndeto kavindane kale vikite kiwanza ni chama mangina na vala chathi chake cha kuidhwa kithitu kikatwewa muthenyani wa uni aiwetekana ni wiyumbanite kuthukuma mwamba na Musumbi William Ruto chelelo ni cha kuwete maendeleo kauntini ya Mombasa na Kenya kwa jumla. Abdulswamad ni wawetekana itambea Musumbi William Ruto ni avaita munene kuya kalima kaunti ya Mombasa vala wathingilila kana vena wailu wa serikali kumanda nziasi ya kuiva madhie vatai kuvaluche ukwati wa serikali sia kaunti kanandi ya Kenya. Ile amri iliyoweza kutolewa na rais ya kwa huduma za bandari ziweze kuregeshwa ni jambo ambalo kwamba tunalikaribisha, na tulieleza wazi kama kulipa deni lile la SGR kuna njia mubadala ambayo kwamba unaweza kutumika, sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Engine walesekana nukuvikia kwa ile udhukumi wa kaunti ya Mombasa aminana na kuidhwa kithito cha ya muthenyani wa one. Tuko tayari kuhakikisha ya kwa wenye kufungua biashara zao katika Mombasa hawana shida mambo ya maleseni, mambo ya haya. Katika finance bill yetu ya kwanza itakayoweza kutoka ni kuweza kuleta leseni zote hizi ziwe katika dirisha moja peke yake, ili mtu akiingia pale anaenda online na analipa. Akilipa hana haja kuanza kusumbuliwa na watu wa fire, watu wa health, sijui watu wa nini. Kila kitu kiko katika dirisha moja, na tutafungua pia vile directorate ya ease of doing business ambao watu wataweza kusaidiwa jinsi za kuweza kufungua biashara zao hapa. Tukifungua Dongo Kundu, tukifungua bandari, tukifungua the industrial park, tunataka hizi kampuni zinazokuja zisiwe na mambo ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kuwatatiza. Ni lazima county iweze kusaidia.
kavindani kau Joab Tumbo na ula ni mwene kivilo wa komiti ya kuumbania chathi kiu na ula ingi ni mwandiki munene wa thukumi serikali ni akaunti ya Mombasa ni walesekana kuyumbanisya kwa chathi kiu ni kwa vika muthia muthenyani wa umuthi. Kwa hivyo maandalizi ya kamati hii yako mbali sana. Kama mnaweza kuona tumeweza kufanya kila kitu including walishi ya wageni ambao watafika hapo kesho, wengine wameingia leo. Tunatarajia watu zaidi ya 6,000 kuwa hapa kesho. Wageni wetu mashuhuri kwanza watakuwa ni wakaaji wa Mombasa, maana gavana anayapishwa ni wao ndio walimpigia kura. Kwa hivyo wao watafika hapa. Tuko na viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, magavana, wabunge, members of the county assembly na wengine ambao sitaweza kuwataja hivi saizi. Lakini wako ma VVIPs ambao watakuwa hapa, kuna ma VIPs, kuna dignitaries katika hafla hii ya kesho. Kwa hivyo matarajio yangu ni kwamba kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya, sherehe ya kesho itakuwa ni ya kufana. Chathi cha kuithwa kithitu kwa gavana Musaku Abdulswamad Sharif Nasir na munini wake Francis Doa kikambia muthenyani wa uni saa ile siake okovala Judge George Dulo ukatongoesya. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Masaa mavuthu hitina wa musumbi William Ruto kumbula kana ni vatoneka akavetanga ilovya ile ivadha wa kondo wa kuikithia matho wa masindu cia vata kwa mwenendi ni matheya kana subsidies ni kwithiwa ayikia vinya usovya wa sindu takola ngalama ya mbolea kwa aimi UNND ni maendeya na kuelesya war kana ni vatoneka ngalama ya mekalile ikenyitia uyuka kwina wia wakana ni vatoneka thoa wa mauta ukambata kwi muthenani wa umuthi na kutuma ngalama yambata ingi kethwa serikali ndiumya ilovia ingi cia kwitana muvuko wa mwenendi. Boniface Mutisya ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ni wa musumbe William Ruto muthenyani wayo no wende na ulika ile koni cia mwenendi na olovinyewa muno ni maundu make ukwati na muno gukonya kuthese maundu make mekalile etina wa musumbe kuwetakana ni vatonyeka amwe maundu makale kulela kwa vinda ikuvi na vatonyeka maundu taumia wa koti makongelangwa na mwenendi kuendea na uvinyika no kila tegwa eba na tubine ibeta wana bodaboda na wandu wange wa biashara nikana kicha tax nondu ideta maniyo toko gethia yu tax ya tubine ya muno nondu alienda ka tubine ya muno ba tax nondu idetio wasila na dekitwa mando kaindo ko idetio kulia musumbe wito ulani we William Ruto atuzizi atusubia bauba withia uye taxi onetha thitha yobo atutheangicie ndiketha thithi ulo ni kwitha idetienda tithe tena musumbe usi William Ruto ni kwitha nukutukwatia na ithie ni wetienda amwe ni makwendekethia musumbe kutwa ise onenenya na tongo ikivuthukanyo ondo maundu amakimikale na umatonya kutheangwa na ngwe kwati asika musumbe anene ulo mutu lakini na sisi kwa vindo ila tuitio nginake kalamthi pamwe na onzama ciake cionthe makasisia na ene maithi makekalamthi makwati anie koundie kwatia etina wa mithene wa twite ya na thimwe ya alika kebelani maundu acio ntheno kwendo ase ubiti kwetho inye maenende mane kwatesia maundu mukuvia na utangaswa kana mavo masindu mukuoleka etina wa chathi kila kitwaiwe muthanyani wayo cha kwithwa kithitu kwe musumbe amwe ni maweta matambia mavikie na unene wa ni musumbe tamatonya ukua ilungu ya saa na ingi mwenende kuendea na utiwa thinani owaloelie maundu anongi kana ni mavikia na ulela kana kuololoa mauga nundu meulu yude na wetina mauta manateso angilile na manatano oine ngilitha ndatu kwa kwena maumu musumbe azizi atheje siendo no vote time vakwethe one vinda nundu azizi ando yuti on the maima ando imekia ima kila mbua uga no vote time kuthesia fertilizer ni advantage lakini kwe mundu temonda pe mundu wekala soko pe mundu taima na tengemea aliwa kimundi ainge maenende ni maendena ulikuwa ni wia kana ni votonya ithiwa na ukuno munene kwi maundu makoneti mavia sala vamwe na ene mavia sala manini kana to imato mota vamwe na ene mitoka ila kwithiwa yenda utumia mauta kanenge muthenani wezo nitinetele mauta mathewie mauta tiwa nitimatona kwambata kou William Ruto ito mukulia kwa ndaya atutheesia mauta unote kilia toka ku soko
tekia kamora maguta mama na tatu ritho kama mana tatu ange tina mora cia loni tivire loni teka emwa ange magata be waloni kamora gatapwa mati ya mayete akatewe nundu wa thina wa maguta meyolo rayu matuko metina kelato thukuma ti thukuma okethe endo ni maguta ma yana tekia ni ucio gathika tamana angeli wongela yana okethe tamana tatu lakini ta sisi omundi yana zila tekia kamota ni cio gathika eti zingi watu ngiani kwa muthenya ndwithi ona baikindu kiutiala ti kwata uliu Mutongo TV kuma ba kaunti ya Masaku nyeni toboni Mutesia Gewa isu ya boni Mutesiani kutunenga ivusoyo kwata uthumo musiaisia indi ndukatate kuthivasa ningusio mituki Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala. Tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nza ungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya ii nasio ii no siese. Nake ukomele katikati nukusa sia ebula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wende turunguni akula ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciothe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisa tuende na kutamba nemwe mwaini huu unena nyayulu wasiko sia kwiyumya thayu uendeye na utwaiwa kona siki uthuka nyova nthi ya Kenya na nduani cionthe avisa munene ulongamie muvea wa uthinikia maundu ma kiliko kana mental health department sivitalini munene wa Masaku Regina Muya ni wenda enenthi meyumilie kwa wingi kunena nisya mawito ma thayu vandu va kwiyumya thayu avisa huu ni umbula kana siko sia kwiyumya thayu utasiende na kuingiva muno na eona kiuta kikukusiwa ni takanati kikuothothewa ni ngalama yeyulu ya mekalile kati wa mathina angi maingi alama ende na kumekalila amuika na asei kauntini ya Masaku. Daniel Mongela ni wandu bandisiengewa Kenana na visa ula ungamie muvia wandu alame kumbilitu ni mathina makiliko va Masaku Regina Muya mumo ni kana siko sia kuyunya thao ni siende na kuongeleka muno kati wandu mamika yonthe
valayu waelesakana bena vata munene wa kutwayasya unenania kavindani kala mekumbirwa ni maumu. Mwayo wa kenda twithaa tuisherekea kana twithukumia wa kukampeini ya maundu ma kusia wa andu kwiyumia thayu usu withaa ukite wa mundu akamwa enda kukua kula kwiyumia thayu niko tukwita mundu enda kwika suicide kisungu. Kwa uyu mwayo twithaa tuitavya andu kwambia matukwana mwai wa kenda na matuku 10 kukobika matuku 18 uyethia itukwete kutavya andu ki maikane na uvo wa kwenda kwiyumia thayu tikindu kiseo nundu Ngai ndatumba kwiyumasya thayu. Ngi Regina ni wawetakana ni vatomeka siko iketha ciothothewa ni ngalama yulu ya mikalile na ene nthi kuendea na ukosa wikwatio wa thayu valayu wa kulia silikali kulikila kati na kuthinikia ndenda ona mwandu kutambuka masivitali na mawisi meki vithukuni ma silikali kukwata uthuthio vandu va kuyunya thayu. Kindu ila imwe ciutuma andu mesile unita ciiva cia matuku ila ciukite nila maisha maambia kwitha mena mawito family ni ukethia mundu thani wonenga nae wa leu ni wa afisi na kuma corona yoka ni kwithite kute mabindangi kute na wia andu matenda ukwati biashara ila andu makwata mbesa sio kwitethia cia thimbi na maundu ao nthe mongelanwa tuyona family ciena mathina maikita mundu ayeigwa asukumwa ayona bayo ndongo tielia kakukita kwiye kanae asuna andu ala aima kuvikia vu utalo munene wa umene mumeyumitie thayu vasianiwa nola wakava kauntini ya Masaku kulilikana kana utalo wa mwikalame utata kana kuyunya thayu ithito wende na kuongeleka thayu muno nundu waki aume katika nthi itu nitwona aume metona na tukona matona kwithia mema aume icio na nthini waku Africa nitwona mundu ume ayiwa atailite kwithia ena ulelu wa mesilia kana ulelu wa kimundu. Kwa hiyo la tukwasya agenda aume monekana mayaile kwika sindu imwe. Kwa hiyo maile akuelesya mathina mona maivindia na maikwata kuumia ngoni ibeti ngaine wainengie mumo mwingi wa ilasi ewa maesilia mathina kana ewa nomba yake etha na mawito hiki betini obakuve monanae maiya yangewa muno na maitethania na aisio kanomba ekavala yu tofauti la yipone tukuona aka miongo monza ni mome kutata kwiyumia thayu lakini maile o succeed kana maile kuweza lakini aume maana eli na miongwena ndini wanthi yitu kila mwai ni matata na ingi ni matata o succeed makeyumia thayu chawo na maitia family sionai. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kuma vaanza wa sipitali muno Machakos level 5 countini ya Masaku. Ene ianda maundoni maukui musini wa Kitui ni mwakilia kiyochokwi musumbi mweu Dr. William Ruto ukunikila muvea wa maundu maukui vala maweta muvea usuta withitwe wikwata ukono munene kwa ivinda ya saa kumanwa na kwambata kwa mauta kila ivinda vala makulia musumbi au nenge mwanya wambe na kuthesya mathoa masindu ila ingi kuongi na kuwa gavana wa Makueni Mutula Junior ni wakathi ya muvango wa musumbi wa kuthesya ngalama ya mekalile ovamwe na kwa ilia kukwatikana kwa mbesa sia kaunti ila ikuwa ivinda ya saa sivikia na kuvika. Onesmus Chalo no kutuelezea. Kwa mima movia wa kuiva musini wa Kitui kwa vamwane makule musumbi William Ruto kukunekela movia uwa kui kwa kila maweta kuivya kwa mbata kwa mauta kui kaadhiita mwanavandhi ya Kenya ni kutumito vya sala wa kui ukwata ukuna munene mayenda athinike thina uwa kwa mbata kwa dhoa wa mauta mbewa kuvetu kidia maundu ala angi kwa kila maweta movia uwa kui ni uwa kwa ati munene wa ndhi ya Kenya na umovaka serikali ikwate mbau maundu mokui. Ezeta kwa nito wa wambu wa mutioka nino tanu mwingi nundu wa kwethe ya kula ya kwande na amana na nundu president ulo kwa jie kivila nundu watu wa thie mutioka na moisha makaru theze za baisha na bauta atu theze ni monga la mela ivito ye yulu na mutu kwekela bembeni tukethe atu nino tanu mwingi muno nite muno tunakula cha telekali tuwe kakuwa kuno
na thĩnĩte mũno kaitũ gĩokĩra itũ nĩ maũndũ ala tutũ atwathie alona atwathie atwĩkomo ithi tũrakonie kula tũkwenda kĩlona atwathie twĩci nesa mauta mangali mamina kuthea transport sector nitusika transport sector ndio yetai bemba ikete mtu ikakua andu makuma town to town ikamina kuthecia amauta transport sector kuthi atwa kwata pinda munene muno pyu kuli utu kule serikali ndani batoneka ithecia mauta mangali nikenda sinu cionthe thini cia balance wa kuthikira mundu othe nukuigwa enthe ya Kenya nitukulia William Ruto president witu tumwendete muno ni ate tena bitho batoneka umuthi matukwa umuthi kwithi utuka ni atheci muta mangali nikenda withi ni tupeba nzeve yonthe ya nene Kenya ngima ona wiovo musumbe wa kulo kuthesya mathoa maliu na ala methitwa mambatite muno kana kutethecia mwene nthuo kwati munini kwithwa ena utonyi wa kukwata liu kila mulo tukwenda ni mutu othe muta mokaga mathe toito nena nitwisi muno kaunti ya Kitui tababa lubagwetwa mwingi palubagwetwa mutomo nitwisi nesa nzani thingi bia muno maskulu nitukulia president paluba kwamba kuthesya ubatilizer abothesya mauta mangali ingi kabindani kama skulu maendelea na kuvingwa serikali ni akulo kwenye ichali uotethya maskulu ni tanzimwa kutethecia manywa kwithia na vinda isio ilabe maskulu ni unyivu aliule mbetaneo kamba weteto ni munyao na ula weteto ni unyivu wa mbua kwithia ete kwekanesa kwa ilungu iasa kindu kila chende na kumuvinyia mwene nthi ito nena pesa na story skulu sena nisio thio vinga wiki uto kwata kosi anisi kaisa cha usiathi kwa misi ethia misi ni kukwamba kuwa liu nitukulia president wa Kenya ethani batomeka ni adikilile muno ndutona ambotethecia kula nzailikite muno nitukuwa milioni ina cia Kenyans si komanansa takitui tuyabiniki kumono pio kuli tumukulia kwa ndaya ethani batomeka president wetu ethukisia thecia mauta mangali thecia liu onthe maundu amekika tutukwina wathi wako nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wakwatambua itambe ya musumbi William Ruto ya kuthecia thoa wa fertilizer indi endekethia serikali ya William Ruto kuthecia thoa wa mbeu no kana kuna aimi na muno melembeta ya ukambela ithito ikwatambua nini. Subsidies, I welcome his remarks about the subsidies, but also want to say that the subsidies on fertilizer should include subsidies on seed, that Makueni alongside other counties are suffering from drought and we expect short rains. In those short rains, the government of Kenya should release subsidized seeds so that we can grow the fast growing crops. Ingi Mutula nwaweta serikali nene kulechelo vyeli vathia wa serikali sia miti uko kwitene bate kuselewa ikatethecia wanene kuluta maendeo nambe isione sianduani. Counties like Makueni have not received their release of funds since June of this year, and therefore I welcome his comment on first the release of funds. Two, I welcome the comments of the president on the transfer house functions. That is a function that has given us tremendous headaches when I was sitting at the Senate, because a lot of the devolved functions are still housed in terms of resources and the functions themselves in departments in the ministries in Nairobi, yet those functions have already been devolved. Serikali ya musumbi William Ruto yina kianda cha kukitana kwamba takwangala sia mekalileva mwana mathoa masi ndo siotomei otono manethito mayathana evinda ya uteti yumetho ondeme kwa musumbi William Ruto kweto sunge wa muthia wa kio cha mwene nthi yulwa maundu ma mekalile dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Kalima kaunti ya Mombasa ni maelesea tamena mwekio na utongoi wa musumbi wa katano Dr. William Ruto maelesea kana mwamulo ulao na umisie muthenani wayo wa utungiwa kwa uthukumi wa kisukio kana port ya Mombasa no kuvikia kwenewa na utandithia ulao na valukite kwa kilungu kinene uyu kila ingi ano ni maweta kana enendi ni mamwenda musumbi Ruto avikie kwa kukwatania nthi ya Kenya vamwe na kuyanisia mawatho onthe ala unathie mwenendi ivinda ila unekunia maleve. Angelina Muse no kuelesea mbeange Isina kuithwa kithitu chawia na kunengele lumiyo ya utongoi ni Uhuru Kenyatta kuya kiwanza ni cha Kasarani muthenyani wa iyo musumbi wa katano Dr. William Samoei Ruto nunavikie kumya mwamulo thukumi wa Kenya Ports Authority uvikie kutungi wa nthini wa port ya Mombasa. This afternoon I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert
to the Port of Mombasa as I made a commitment to Kenyans. This will restore thousands of jobs in the city of Mombasa. Enendi kaunti ya Mombasa ni maelesekana mena mwikio munene na musumbi wa katano Dr. William Ruto wakuvikia kukile ukwati wa kaunti ya Mombasa na ndi ya Kenya kwa jumla itina utungi ya udhukumi wa port kuma Naivasha nginya port ya Mombasa. We are celebrating another change of guard in our country, very democratically elected, na tunaomba Mombasa wakumbuke sisi mambo ya tourism na mambo ya port na mambo ya chai. Asanteni sana. Mainene ya kaunti ya Mombasa ni mamwenda musumbi William Ruto avikie kulilika na kaunti ya Mombasa ndini utongoi wake wa miaka 5. We expect tourism to be energized. We expect the port to be restored. We expect the sanity. We expect rule of law. And above all Kenyans require service all over the country. Enendi animalesekana mena wikwacho musumbi William Ruto nukuvikia kwa lilotongo wandi ya Kenya kwa kuwete maendeo. Maimwenda vikie kukwatani ya Kenya onde. Ni mamwenda vikie kuwanesia mawadho make kuya kalima kaunti siya Kisuani na kuikidhia kanani wavu cha sekta ya utalii kisione kino. It's a government of all inclusivity, a government that we want to innovate Mombasa to a more than what it is. We expect a lot from tourism sector, from business sector, and any other sector of the government that includes every common mwananchi for the all government agendas. Thank you very much. Economic crisis we are facing as Kenya, we expect Dr. William Ruto is going to do a lot. Thank you. Kwamba ile collapse economy ya Mombasa, especially on tourism, the port and other areas, itapatiwa attention. Asante sana. Ruto nukwikwacho kutambuka ndini wa port ya Mombasa chumani chukite ndini wa mawadho make William Ruto kavindani ka campaign ni wadhanie kumia mwamulo wa kutungua kwa dhukumi wa port ya Mombasa aminana na kolika utongo ini ingini wadhanie kukitana na mathina maithekana alame kumbulite kalima Kisuani kwa kilungu kiasa. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Enendi alama tuweva kuvina silanga wa kwa makali ulawi kisioni cha chengo cha mawele ukamba wa mwala ni mamwenda kontrakta ula unengetwe uya wa kwa ka silanga usu avikie na kuminukilia uya wa kenesa itina wakuithi wa maende na kuikala na wia wasiana sio taitona kulika silanga ni usu maitetakana wakitwe undu vatailite kuyanana na mwene kivila wanzama ya ila yungamie muradi usu Priscilla Mbeke nikana ona kutuika kwa silanga uni utethio monene kwa enendi vena uya monene wa kwa sia madhayu ethi wa kontrakta usu ndemina uya wake na kuveta ivumbu sia muthanga ila siumbitwe mawithu lukoni masilanga usu. Mchanga yenye uko njuu yote aokote aonyeshwe mahali atapeleka na wenye inchi ndio sisi tupate sehemu ya kulisha ng'ombe zetu. Tulikuwa tunakopesha watu wenye wako na ng'ombe tunapata 1400 lakini saa hii hakuna kitu tunapata. Ni mchanga imewekwa juu inaluti kwa maji na watu wanakuja wanachota maji wanaingia, wengine wanakuja mbili na ukiangalia hapa unaona hii maji imetelemuka kiasi. Hii hapa iko very dangerous. Hata mimi nimeshindwa tufanye nini. Complaint yetu kama sisi wakaaji tuko na uchungu mingi sana. Kwa sababu hatujui ni pesa ngapi zilipeanwa kuchimba hii ndamu ndio iachwe ikiwa namna hii. Na hiyo ni pesa yetu sisi tunatoa ushuru. Ukiangalia mchanga imetolewa hapa, mita 3 imewekwa pale juu. Maji umeona hii makasha bila inaingia hapa. Inakuja na watu wawili, haiwezi kuja na mtu mmoja. Hiyo ng'ombe ikiingia hapa itoki. Na kuna watu wameingia hapa watu karibu 5-6 hapa wanaokolewa.